turabashimiye mwebwe mwakoze subscribe kuri channel y'abasirimu. Uyu munsi turi tariki 19 ukwezi n'ukwa gatatu umwaka n'ibihumbi 2025 bidasubirwaho. Tayari M23 deja yageze ahitwa Walikale Tombe. Umutwe wa M23 rero wamaze kugera mu marembo ya centre yahitwa Walikale. Ni nyuma y'imirwano rero ikomeye yawusakiranyije n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Amakuru avuga ko kuri ingabo za M23 zamaze cyangwa se zageze ahitwa Mubanda. Rero Mubanda ni mu birometero 4 uvuye Walikale centre. Tubibutsa ko Walikale centre rwose ari centre ikomeye kandi ni centre nayo ikungahaye ikize ku kintu cyitwa ibuye ry'agaciro. Walikale ni centre iteye ubwoba ku kintu cyitwa amaminere. Byari nyuma rero yo kwigarurira ibirindiro by'ingabo za leta birahitwa Ngola, ni mu birometero 12 uvuye muri iriya centre. Ibinyamakuru byo muri Kongo biravuga ko nyuma yo kugenda mu marembo ya Walikale, ingabo za leta ya Kongo zahise zitangira guhunga zerekeza mu mujyi wa Kisangani. Nk'ibisanzwe iyo M23 izegeye bapfa kumva ikintu cyitwa amasasu, amaguru bayabangira ingata. M23 rero yateye intambwe yo kwigarurira Walikale centre, ni mu gihe kuwa kabiri yari yahuriye n'akazi gakomeye mu gace kari hagati y'akitwa Kibua ndetse na Mpofi. Iyi mirwano ikomeye ikomeje kubera muri teritwari ya Walikale rero, mu gihe kuwa kabiri Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Perezida Paul Kagame nyakubahwa uyobora igihugu cy'u Rwanda bahuriraga i Doha muri Katari. Bari babisabwe n'umuyobozi w'ikirenga Amir wa Katari, akaba yari yanasabye agahenge. Rero iyi ntambara sinzi aho iri bwerekere. Amakuru ari update nuko imboni zacu ziri hano Walikale centre zirimo kuvuga ko Walikale yarangije kuba tombe. Wowe utarakanda subscribe, ureba aho hasi ukande subscribe, ukande no kunzogera kugira ngo tujye uploadinga video ujye uzibona mu bambere. Iyi tubibutsa ko ari channel y'abasirimu, nge ubagezaho amakuru ni Christian Rusika Bengela. Ciao.